I pray that Jesus may raise in your heart. Tawa ateng laga yopatanang Jesus Christ mulan tang ma yang yeglas. And this resurrection day will be the best resurrection day of our life. Yang hado Jesus Christ yang yibu ini yang hado resurrection day ni amu lanjing na yang yibu yang tuman yano lenga yibu yang saka yibu yan namyang glaksa tawa tala. Because as Matthew chapter 24 verse 8 to 13 says are happening in these days. Ang chingna si namyang gamatani tuman laiwanda the Bible Matthew chapter 24 verse 8 to 13 the laiwanda hangin ngai lak nya bai hado asai ka tong nyu mangai bu tuman ang yenang. There are many people, those who are attending church, they are backsliding. Yang mabu ka dalan ausina hado yumnok te chimya bai yumnok te pai bu ka da chan hoi ateng lak bu ka dalan hoi mabu hado ateng lak mabu ateng lak pu mabu iman tok pai da le ye bu yong a backslide na myang bu tuman ang yenang. Pastors are getting arrested. Yang a pastor lan po bu tuman ang yenang. Even in Rajasthan, we can see one pastor, he become a priest of a temple. Even hado Rajasthan ma tumana laiwanda hado namanang ingon ang bai hado ma pastor ja yung hibaklaw pastor nang wayang ke yang bai hado pastor pastor na myang bu resign na myang ang yang Hindu priest na myang priest na temple ma hado myang bu tumana nginang. So what was the story of the village? 30 years the village accepted Jesus Christ and they are attending church. Hado chừng mà hangi ba chừng mà ngay bộ si bộ nó mà iman hado chừng mà wang pen ta pen dang ngui she iman na yong ateng lak po Christian jana ateng lak po chừng jana iman wang pen ta pen sa iman kemang ke. Even after 30 years, whole village decided that what we are living that is fake. Let's turn back to our own God, and God says. Yang boy Aloba over wang pen 30 after 30 years iman hado linya bai iman chừng hado chừng sau katalan lanche iman cha hai cha ngau ti side na menga teman hangi ba teman ateng lak ya bai atau ateng lak po ba ang atau yang saji teman wang bemeng ngobu teman meng bu ya pandemu teman lai ya saji hado Christian wang lam teman ang atau ha se iman hado chừng katalan iman ti side na menga ang to bu teman ngiyang ki. Because what church they built to praise and worship, in the same church they kept the idol. Hang chừng na iman over hado iman yum nok na yup kembu yum nok na meng ngobu hado yup kem chừng hado yup nok ka iman idol worship hado angbo hado yup kembu yong hai chừng pi chừng na yup kembu nok na iman hado leng ngai ang ki. When people ask the question to him, why you done like that? Over hado pastor dan tong ya ba kada lan na question tong wanda nang hado kia kem chừng hado kia yong chừng pi chừng kem chừng nyu chừng na nang hang leng ki sa hado ki pastor ta tong yang ki. They said 30 years back someone comes and said that we will be blessed, and that's what we come to Jesus. Hang chừng na 30 years back hado wang pen ta pen year hado wang pen ngui yang phai ma tau so ma kada atam pa yang naman Jesus Christ ada kawang da ateng lak pon me ga man naman kada lat ase mo he malaka cha sa hado ki kunyo bu ching na tau tuman ateng lak yang gi I want to tell you, tau yang betaw naman ta ihuwa how many years we go to the church. wang pen hang selawan nang yum nok ta tai nang gi. Until we do not understand the real purpose of Jesus on this earth, we will be backslided. Tuman na Jesus Christ sa punga ateng ba matuman mong chang balu manya bun me ga manang hiang ataw teman wang bang hang sun lawa teman wang bang lawa ba yum nok ta taya po yum nok ta paya po teman na kawang pai taya yong lak hiang a backslide nam yang lak tok pai da le ye lak teman yong oh ngonang. His real purpose on this earth is not to build a big architecture building and rob the people. Hado Jesus Christ ateng ba mak tak paya teman na yum nok ta pala khayang atuman na mabu yong yum nok pala khayang hataw lenglak yang hataw kaya tawa hataw lenglak sibu hataw pa ateng ba Jesus Christ mak tak pe hataw ba yeche. His purpose was not to change your title and convert your religious into another religious. Khayang mak tak pe kadong yura Jesus Christ pa bua mak tak pe hataw kia kata atam hataw kia ia lejai tamak religions to religions meng bu wang lam da poklak ching na meng bu wang lam chahi cha to ha pa meng bu wang lam smai la ka cha ha pa meng bu wang lam smai la ka cha sa ha ta pa lam e mak tak pe mai pai bu ye che. His purpose was the broken relationship between God and us. Because of the sin will be restored.
hang chừng này chỉ muốn mang bài im mực đặc biệt chỉ số Christ ai phải bộ mực đặc biệt ông hi mong chẳng phải ông hi sắp bằng ngọn anh ghê ông hi relationship hà đâu cho hay cho chừng mày yên năng bằng ngọn anh ghê hà đâu chừng mày lưng ở tâm lạc chừng này ý tâm mang bộ tương ba mà lù mang lạc chừng này chừng mày bay lạc chừng này bay bộ mong ngô bộ cả là nu mà bộ dạng ngay lạc chừng này quăng nhạc mà ngô bộ quăng nhạc mà bộ quăng ngay đập bay lạc chừng này sẽ bay bộ cả đâu như đó chỉ số Christ ai bay bộ hà đâu chừng mày lưng lạc chừng này bay bộ ngọn năng We may repent. Tuman ateng lak chừng này tuman mong lak chừng này We may hear God. tuman ngau chai lak chừng này khawang ngau We chai lak can chừng build relationship with God. tuman face relationship ngau lak chừng na pai bung That nang we can walk in the truth every day of our life. hatau kaya tuman ateng bai ngau ma ateng ba ma ya mai loka ya chừng mong tuman ngau ma khem lak chừng này ngau saking ngau kyang wang la ma khem lak chừng này Jesus Christ khatau nyu da pai bu chang tuman da To sit in the church on the Good Friday cry is very easy. Tuman Good Friday hado Good Friday ma tuman yum nak pa yang Jesus Christ in nang bu I pungau cheng yang tuman so chang tuman sapu hado yong nyai nang But that pain should be remain in the every days of our life. How Christ has suffered for me, I may transform. yang boy hado Good Friday ni hai tuman sapu sani je yang boy nang mong chang da tak sa pai bu hado mong chang da tak sa Jesus Christ hang ka tuman anu chang na sangali hado te yang tuman hado nang da mong chang tak ka pai bu hado nang ayan chin kam hado hang ka Jesus Christ nang anu chang na sangali be no sa tuman hado tak ka pai bu hado nang ayan chin kam hado pai tuman ateng lak pu ma tuman ngo lak yang Guard your faith. nang ateng lak pu hipak film ang lak yang My dear brother and sisters, tau kan bu nyanaw chenau la Matthew 24 chapter 8 says, Matthew chapter 24 verse 8 mi iwa and 9, yang 9 hado verse leng ta thai tu mi iwa all these are beginning of the birth pain. hado say kuwang ba tuman bubun na tuman tak pu kia tuman hado ki bu ngonang ja Whatever situation we are watching around the Christianity is the beginning only. hangi ba tuman tani ngani hangi ba situation hangi ba chuai wan nge ba hado say khatong yu nei bu ma tuman da chuai wan myang pai bu hado kuwang bu hai ja si bu ngonang We seen that pastors are getting allegation of rape in Kohima, Punjab, and even in Tamil Nadu. tumana mabu news ma tumana chayang ke kui mama pastor I wang piang lo mengyang hado tu meng lengbo I katalanda I ni landa tu meng lengbo yang Punjab ma mabu I so shan pa yang hado pastor kaya I katalandang ma hado kia tu meng lengbo Tamil Nadu mesa ado kia meng bu kata cha yang kunyo bu pastor cha hado kia mabu ngau meng yang hado ki bu wo do si ha bu mabu tumana ginang tumang Christian wang lam Now only entertainment remains. saat tumandang ma wo wan bu hado entertainment tau hai tuman yan da tongo nang meng bu katalandang me Since the true teaching of Jesus gone, au ba hado atung ba pungau nyo bu tuman da lak ma ya ba many people they are backsliding. Even they go church, they don't want to go church. ma bu katalan hado ki atung ba pungau amai nyo bu hado chai bu lak pu chung na tumana hado ma bu katalan yum nok ta pai nang hiang boy yum nok ta pai ya bu imana atung ba hado sunga yo ya imana hado ki yonga yum nok ta pai hu bu mong chang yan nang ba hado ki la wang ma tai bu backslide na meng bu hado tumana nge ma Verse 10 says, at that time many will turn away from their faith. ado kia mabu ado worse than me iba awian atung lak po ma tai lak ibungona Even they will hate each other. yang iman chai jada nulak chiang inang And many false prophets will appear. yang mabu tak lay hi palan mangai la And they will deceive people. yang iman katalan mabu lo ya la Because of their increasing wickedness, the love of most will be cooled down. yang iman sai ma chai ja chung mai wung ma lak chiang tuman nginang To see the wickedness. hado kadang như mà anu ma bu ngi yang ma bu hado kibu ye che bu hado anu teman kadang như tang ma bu ngi yang hado chung mai wung ma lak chiang teman The love of God will be cold. yang cha hai ja ken bu ma tai la
false prophet without reason. Hayang ta lai hi palan ma bu ngai la. Their intention is not people's transformation, but the money. Hayang boy hadaw ta lai hi palan na hanang ma ngai lak si iman hi ateng ba intention iman jeng ateng ba target hangi si iman hangi ba chu halak hadaw sing hai ngan taw lak hang sana ida chu halak taw lak hadaw ba intention na meyang iman na hadaw ta lai hi palan ma bu kunyaw balan ma They ngai will la. bring new tactics to deceive people. Hayang iman na ma bu ala daktig sa daw kia ma bu ka talantang ma hadaw ngai la. But not telling you Kulang the alam. truth. Yang buat hadaw ka talan na naman da atong ba punga o may nyaw dia tamla. They will try that you may depend over them only. Yang iman na hadaw kia iman dah depend na yang iman dah mong humlak jeng na hadaw ba lan na ngaw la. I want to tell you, Yang buat taw naman da iho ba. the biggest thing for our life is this Bible. Atong ba tuman ayan nga yilak jeng na hangi si sibon yang ba tuman da hadaw Bible hengonang. Read with a simple faith. Atong ba hadaw ayan ngaw ilak jeng na nang simple faith nang mahadaw ya yang hay atong ba hadaw ya yang nang ido. Holy Spirit will lead you and guide you to understand. Hayang ya acawan nang da malak hayang nang ya acaw kaya nang da hadaw Bible mahangin ngan ngoy apa hadaw sengatam lak jeng ya acaw kaya nang da Because sangla. Jesus says Hanjing na Jesus Christ to iwa. his disciple, Disciple landi yang ke. God given you the wisdom to understand heavenly things, yet I am talking you from the earth, you are not able to understand. Kaya nga nang da wang dang ang jeng jen nyo wanda nang ataw no yu jay taw sa ataw katong yu mungo wanda katong yu jeng taw naman da hay nyo nang hataw no naman da mong yu o nga si. All guidance of our life is written here. Hang na si bunu yang malan si bu tuman ayan ma hangkang olak tuman ayan na hangkang kemlak say hataw Bible manyanya nang How to correct your marriage, hanggan nang jeng nyoy nok sa bu maylak lenglak hataw Bible mangonang how to pray, hangga yuplak hataw Bible mangonang how to walk. hangga tuman kemlak hataw Bible manyanya Even ngonang the false teacher and the right teachers. Iwan hataw ateng ba kunyaw ba yang talay hi pa kunyaw ba hataw Bible manyanya I ngonang will not make you so complicated. Tawan naman da hataw complicated taw hataw ye ilak Jesus says, by their fruits you will understand. yang ba Jesus Christ ay ba hataw ali ngumut nangangi kala ka si yang ki sengok la ka si And I want to tell you, yang ba taw ihu ba naman da ipanang this is my prayer. hataw taw yupoy You understand Jesus is not now in the grave. taw kay sa mang jong mo anda sahan nang Jesus Christ at yang ta seng hayang boy nang hipak fe ma Jesus Christ nang ayan maya nang da He rose again I yang yegla and he will come back. yang ila yegla And this time he is not coming with the loving way. yang boy sa I pai boy I akan bu pa ba ma pai He is coming as a judge. yang boy awa I pai ba ngau phalak chung ni I pai bu nang So forget about the teachings where people saying do whatever, you will be saved. yang boy nang hadaw pi maya awi pa kunyaw balana nang yan ngwan nang ngwan hangin nang lenghu ya bet lengdaw sibu hadaw po nang hadaw pa lamata Only Good Friday cry before the Lord, forgive my sin is not enough to save our life. Kalia hadaw ba Good Friday mo jisu taw lengango bo anu sa boy won pa sa hataw ma sa boyo po hataw sama lakon na yachija Verse 13, 24:13, Matthew says that, but the one who stand firm to the end will be saved. taw ka verse 13 may ba aleng panmalam mi ba akam nangoy sa awyan apay ngoy ba hataw lan yan na yelak sibu hataw mo nang That's why Jesus give an example of the narrow way and the broad way. taw jeng na Jesus Christ ay iya hataw ngawle mangawang gi hataw ba ateng balam nyu hiyang lam jong suhet pu hay lam jong sakhaw pu pa ma ngaw yang gi Broad way, it's very easy to go. Most of the people goes with that. hadaw lam jong khaw bu ma katalan ma bu kem ong nang hiyang hadaw kan ding ma kata ma bu kem ya bu hadaw lam jong akhaw ma kem nang Be till that in the faith, whether I left alone also, people cast me out, hate me, but I will walk with the word of God. hayang boy na kawang nga ma ya fa yang ataw ada katalan na hadaw ki đây ya boy iman yom ma taw yili ya boy taw ada hadaw ki ada bunya boy taw hadaw lam jong sehet pu pa ma sayang boy taw sehet pu pa ma kem lak san nang hadaw ki khawang ya yang nang ayan ngo pa ma We will be saved.
tuman ayan yan bu okla This time is the revival time. tau kai hatau hi paka tuman ayan lenga yebu revival lenga yebu la myang nang Let's turn to God. tau kai tuman Jesu Christ atang na khawang tang da tuman la yi ha May God bless. khawang mai man fa